Pernah tak rasa sedih sampaikan rasa macam sakit sendi-sendi? Gitu. Soalan tu macam deep sikit kan? Tapi memang ada kaitan dengan badan sebenarnya. Sebab bila kita sedih ni, badan tu akan anggap macam ancaman. Jadi otak pun lepaskan hormon stres macam kortisol dan juga adrenalin. So apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Yang pertama adalah otot kita tegang tanpa kita sedar. Bahu, leher, belakang sampai ke tangan, kaki jadi tegang lama-lama. Dan lama-lama boleh jadi sakit sendi. Faham tak maksudnya macam mana? Kalau tak faham tu, buat faham je lah Yang kedua, radang dalam badan tu akan meningkat. Sebab stres yang lama ni boleh tingkatkan keradangan dalam badan yang membuatkan sendi ni lebih rasa sensitif dan juga akan rasa sakit. Yang ketiga, badan akan jadi lebih sensitif. Bila emosi kita tak stabil ni, sistem saraf ni dia jadi over alert. Sebab sakit sikit pun dah jadi rasa macam, oi sakit macam nak mati macam tu. Dah rasa macam tap sikit je, aduh sakit sangat, dah macam nak kena masuk ICU macam tu lah lebih kurang. Sebab tu lah kalau orang yang putus cinta, tertekan ataupun simpan perasaan yang lama ni akan rasa macam lutut sengal, pergelangan tangan sakit, bahu berat, badan rasa macam ada demam tapi tak demam. Sebab emosi dan badan kita ni memang bersambung. Hati sakit, badan pun akan turut terasa juga. Okay? Dah dapat info yang baru kan? Okey, ingat saya tu seni, bukan sekadar rutin. Bye-bye.